wan kemadjong pi nomor bangi nakaliang jongka seng FGP Southwest Kasihil District hadim mengiliyo ilang bahilat patay kubor ma hag tagajon action hag tagajon inspection kabaw kabar nakaliang jong risi wa iporengi bangin pechwa din bang katagajon inspection kamangiliyo ilang bagilat patay kubor bodi putih minister in charge jongka tanah piludi ulahiar ban peji ban banjingo itu surok kaba nakaliang jungi kaseng la sim isu ya ka jengrit ban pentre itu surok ba 100 kilometer tam naduk na jingking bot basing hadu ha lat ali goreng tilu yo ile jongki kemat ba sakhi ban wa air ka jing pan benal baki lat pathai kubor ban yo I ba katuga surok lap la jongki kemat ba ka kalong sisya ka ba habau pe la treitang da ka intermediate ro ban haga nega pon nakaliang jongi kum gaseng ni soban ai kublei yo minister in charge jong ka tanat judi bo prestun tensong ubala kular ban le na kamanta ka tuga surok ka ban nakaliang jongi ngi angnot ban haga tuga singi soban ai kublei ro yo local MLA jong ka Ranikor constituency UDC jongka distrik kejongi haga balia donglang rupi naklian jong CE jongka tenak piludi ban ki he jongka NHI DCL diba kila yo ini jong hikmat nakalian jongka joint inspection hatu lapor te naklian jongka seng isoban ai kublai shibun nakabanta minister hag mau lasim kia gani ka isu kam kimat kijura ke bang nakliang juga seng lasim bat nakliang juga seng inom shol klik tiru hag bayadei bat kani isu ngini ay budin nang nisakmat haduk bagani ka surat kanda urlong ban ngida kermen scam ban nakaliang jong diputi minister unom kanom long tang ban sukren ki lapatai kubor hanre ngida yo iru ikang ngikermen ban nakaliang juga seng inom syong thai han rei ngini ai budin haduk bakana urlong kenegakang te kumbang yo jing tip lan ba katnat piludi ban nakaliang jongka sorkar naduk sunam kendai spa nyu pulai kila dep siu ya kalang compensation habia de bukene jaka kama long sispa pun ndri puput sejrong basa puput sepo tingi kermen ba kanong long de jing ban pentre gini surok nomor kajaka lah ada don lupa